Cardok, Lili Monjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Hamren Press Club, Ingdeng Crate Truck, Amahang Ketek Arani, Ketalon Pon. Lason CVS Karbiang Long Hamren Rong Sopi Along Kedamtang, Suri Hinira Nerke, Pai Chikloni Pai Crazy Arni, Sir Andrew Crow Hamren Press Club Pu Amahang Patheksi, Vangbom Pen, Pini Arni an Ingdeng Crate Truck Kechok Ketalon Pon Along, Hamren Press Club Meipu, Mohen Rong Pipensi, Mai Chepayan Puponlu. Alohiaman Pen Kachetong Dun District Press Club Meipu, Sir Joyce Singh Terang, Senior Journalist Biren Singh, Socheng MSc Head Singh Rong Par KSA Hamren Regional Committee Meipu, Prosonto Ingti, Epia Chalsi Hamren District Committee Meipu, Cleaningson Rong Hangatum Pen, Kedanglo, Penang An Kethe Kedingatum Chetong Dun. Lason si Perang Atum Pen, Kopi Koson si Keklem Kedam Nangji Mabu, Aputak Setami, Senior Journalist Biren Singh Ing Hipen, Tan Pachinipon. Lapen Socheng MSc Head Sing Rong Par Sitami, Hamren Press Club Asai Hem Aphan Sitami, Longle Lapen, Sai Hem, Nang Pipon Popusi Lamchak, Jipiponlu. Hamren Pen Birson Rong Hang, Karbiang Long News. Club in concrete truck, Bang So Mahang Tek Long. Itu makopai kami cetong ponong pen abarim. Nailo ma senior nailo itu ma ini sang ho kai lapen district Press Club mai pu pendang lok dak kaprek political lasong lapen Karbilu Charlie asong akethe kidingan tum pinidak cetong long rapet lo lapen ka cetong long rapet abang ke churu nangi dak Hamren Press Club tum manang itum duk wekri hini pen charsi phone si pini labang so mahang thek long itu mesen pen jun ponong lo lapen kewang gilang tame alang litum anso se ke klem medami phanili arnam hiljume hangpi lo lapen kisung kre hini ans tame arnam tame alang litum phan chirap chetu dun pen anso se rata kisung Hongjai longan wani tek popo bang sini ning thelo lapen kado ka bedak Hamren arat district rong sepilong kedo akitek muchot atom le ponai masar muchot atom le ponai intellectual le ponai kado weta me litum abang putin press media journalist atom phanta litum chirap chetu don pen ituma arong supia phan aprang an ke ponalong bang arong supia son paman ponjelo ma chirap chetu don popo bang sini didak chuni poning tu lapen itum dak bangke ahok lo ke dam tangan ka bang abe sedapini cetek tulong ba ning rong lo litum Karbi atum tame bang ason litum paprang don tek pot dan bang litum journalist an tadolo lapen ke bang gilang tourism anat bantal litum nalang athe ki jui ke lang long tame litum dak hawar pan kang purponi harata isilo lasi kapreglam ningje lo dak amai pu pendang lok lapen setong rap saran panta juru pon lo je dak bangso sai misen pen litum pacun long rapet pot खटखटिया लोंग एम्बुलेंस कार्ड के सो के पोनंग जियाला राकिया हॉर्मुसी के पोन मते ड्रग्सी पोन रोंग जॉक पुलिस हरे दे कचिंगना पाई नि फाई के पानी खटखटी पुलिस स्टेशन के पालो नका चेकिंग गेट अलो एम्बुलेंस गाड़ी MN06LX1916 गुवाहाटी नट केदाम जीपू के पांगनो इम्फाल मणिपुर पेन खटखटी पुलिस हरे दे ड्रग्स पेन चिंगनांग चेक कचिंगनांग चेक एम्बुलेंस ड्राइवर्स अबांग अमेन लकी Muhammad Chiraj Khan Manipura Sorpasi Pangthek Ponlo Kadokabia drugs Pangrumpet 23 plastic ahomalo 265 grams lapen hithia long laki kuti hini sosedo puta police atumpen than pachinipo Bokajan pen sarkuru be Karbiang Long News. Sixth Schedule Implementation Committee atumpen perang kamai kang nipong Sixth Schedule Implementation Committee atumpen kewangji pai ni phai krege thom arni Farmer Growth Center dipu along 125 amendment bills aputha panels discussion pedoponji pusi perang kamai along ni jaipong bangso panels discussion along Karbiang Long political party kedoan aphan kachopapon pedo BJP Congress APA Chalsi SDC CPI Mel Lapen Karbi Lo Charlie Asong Mati KSN Parta Karbiang Long kedoan hamphang asong atum aphanta perang kamai along pen kachopha pedopon Sixth Schedule Implementation Committee pen pothot perang ke tomhal ladak office along sayam long phapon lo nasinali tum kado bawe perang ke doan tum tami ladak ki phaten pen nali tum RD ki pen ladak ke wang ponopot nali tum Sixth Schedule Implementation Committee pen nali tum pan kardom project lo lasi pini jasemet cap nercap la pendingkan surini la incorrectly 10/2024 August achiklu ini yani kang sama porang jasemen itum ke phanang ko kalam teke puthot panisi nilitum throkarni nilitum
herang kia mai dulu la kan hala dan litum program la po speaker to mena sabsu apor kai jasun un epen jok litum phapon ole delo la se pinia bangke la so putak sini litum puthot declare pontupo la silalo non nilitum judgment panel discussion on 6th schedule and autonomous state and 125th amendment bill la so putak sini litum cetham chimu ponji la si adima bangke la hello farmer growth center la state bank madak state bank man part chobote la letum technology adak sa venue letum pitiklo la pen apor bangke or 5 cap adak de 10 am pen ani kang sam 5 pm an sin letum hot pon la silada niletum partiality ka vedya je phan dak wika dak bong ka vedya je phan political party atum phan anna chopha pon lo inut nut alang tum resource person na hisap na chit toy ji man sin letum lo pele pon en nona ni kang sam sin letum keron dam lo kipidam bangke petang pon lo lapen and sales pen tame niletum chopha pon lo di masa songja ko phan da pandai tu minut apon lo lapen high court advocate doji alang li phanda me lo pele ad lo alang li dang chitong ji la so la se niletum non karbi anglong arat atum chini nang ji athe non la 125th la bangso constitution kang chap thu goyalong ilitum autonomous council cap do north east long la cap atum phanda la bangso a bill jong se akehen no a clause amokha article amokha pilut pon derlo polotang te ilitum pan kan hok thitanji la si la so 125th constitution amendment along kopi pima ake me kopi pima ake no black and white aki glapen akilok kipang thek pe meje pansi nilitum la bangso krege thom make nilitum la panel discussion bangke phapon lo lapen ladak nilitum puthot kipu gantung ba kachuning di gantung makala lo ladak student organization do karbyang long arlo lapen social organization to atum da do latuma phan tame alang tum phan ladak through media hoi pen rangke hoi pen tame nilitum alang tum phan tame phapon lo krege thomani na chitong dun bek jephan athe labangso a discussion mate labangso 125th amendment bill long amangkel hello ilitum ratcharia song bangge pinido pina babe lapen nangchilar bomji lake komat se kemia bang phuma la se chari pon bomja posi non bangge ilitum gachini nai banggal hello lake khelam bina ka posi lake komanda party pan ke rore de ji polama belo aron bina kapot loke itip jong si ake no alok ki pe pas lo polotang te lake mo ki bang jilanga obe panda lake isi here mimi mate ki vira na thu si tum hanang japon ro la sila bangso amendment bila utha ka bangke chini pe mesi ke heno a clause a section a paragraph ana bangke rectify nang ji ba ilitum halada pe chok sunang ji kali polotang te itum pe jok long le de la hanlo nilitum la dakpen and ilitum 6th schedule implementation committee pen rangke to ban phapon Press Club asai hem kedam tang suri hinira ner kepen akemang pening suri hinira incorruptly aningkan ansi kichun dongka mukam town vice chairman Ren Singh Timong ari dengpen GDPC asai hem kampupon kedam tang pai pai chikloni phai kep arni dongka mukam rong sopi angkang arlo along greater dongka mukam Press Club asai hem kangpua mai kipaman pon bangso asai hem kangpua mai alo mepu Livingstone Bepensi mai chepahem phupon chunbang Vicky Bepen mai ke phalam the lapen aluhi pachinia por en ponlu bangso mai long aluhi sarpo aman pen dongka mukam town chairman Ren Singh Timong lapen DMB ward commissioner Jitu Terang aluhi sarpo aman pen chetongdun Manpeng aluhi aron anat BD sir Santanu Rongpi advocate Hamren Judicial Court Jopha aluhi aman pen Joy Singh Terang Meiphu West Karbi Anglong District Press Club Greater Dongkamukam Press Club Saihem Chunbang Promise Terang Gobinson Bay Rap Chunbang Pendanglo Geong Dungman Gedo ke theki dingatum chetongdun
Bangso Greater Dongkamukam Press Club Asai Hemkimi Alohi Sarpo Rensing Timung Vice Chairman Dongkamukam Municipal Board Ari Dengpensi Ingpu Ponlu Kebang Jia Arni Sai Amodo An Kacerap Kaceto Dun Jia Phan Sitami Lamchak Jipipon Lapenja Semet Lapu Anang Deng Nangkile Long Lake DMB Vice Chairman Rensing Timung Aningkeme Ajoklo Lapen Greater Dongkamukam Press Club Asai Hem Aphan Akimang Pon Surihinira Nerkep Aningkan Pen Pining Surihinira Inkoirapli Aningkan An Kichun Pon Longke DMB Abitung Atum Aphan GDPC Mepu Livingston Bay Pen Kachoro Pipajar Pon ভাল লাগিল বিগত 2008 চনত আমি যিখন ডংকামুকাম প্ৰেছ ক্লাব আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ সেই ডংকামুকাম প্ৰেছ ক্লাব পুনৰ আজি আমি নতুন কাৰ্যালয়ত আমি আজি শুভ উদ্বোধন কৰিছোঁ আৰু এই উদ্বোধন কাৰ্যসূচীত আমি ডংকামুকাম পৌৰ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ ৰেনসিং টিমুকক আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে এই কাৰ্যসূচীত আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ এই আমন্ত্ৰণত তেওঁ আহি আজি আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীত শুভ উদ্বোধন কৰিছে তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰথমতে উপাধ্যক্ষ ৰেনসিং টিমুকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ডংকামুকাম প্ৰেছ ক্লাব গ্ৰেটাৰ ডংকামুকাম প্ৰেছ ক্লাব আজি বিগত ইমান বছৰে আমি যিধৰণে কামবিলাক কৰি আহিছোঁ আগলৈকেও আমি তেনেদৰেই একেলগে আমি কাম কৰি যাম বুলি যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি লৈছোঁ তাৰে এটা অংশ স্বৰূপে আজি আমি আমাৰ নতুন কাৰ্যালয়ত আমি যিধৰণে আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ তাত মই খুবেই সুখী ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ যিহেতুকে উদ্বোধক উপাধ্যক্ষ ডংকামুকাম পৌৰ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ যিহেতুকে উপস্থিত আছে তেখেতৰ পৰা আমি কিছু মন্তব্য ল'ম